Guys, buretse gukuramo iyi video ubanze wumve amakuru yihutirwa ku muntu wese ufite telefone ushaka gukora amafaranga online. YouTube channel nk'ibisanzwe aracyari Uziyeri Tech Media. Liking iyi video, subscribe, share ndetse na comment. Mwibuke muri part 2 ibintu nababwiye bw'uno munsi noneho mbazaniye amakuru yihutirwa uburyo ushobora gukorera amafaranga online nta gishoro. Nyandikira kuri iyo namba yanjye ya WhatsApp. Iyo namba ya WhatsApp hari application yaje iri gutanga amafaranga. Nuvuga ngo niba uzi gucreatinga email, ibaze guys, ibaze gucreatinga email imwe ukabarirwa igiceri cy'ijana, hari naho baguha desa, hari naho baguha igitano. Ibaze guys, imagine gucreatinga email imwe bakakubarira inote y'ijana. None nibaze ufite telefone nyinshi niko wakorera amafaranga menshi. Guys, aya mahigwe ntagucika, namba yanjye ya WhatsApp, nyandikira nkuyobore, ninjye ujaje uguha akazi ubundi nakuyihembere. Nta scam ziri hano, nta bya bindi ngo urashobora gusa. Mwibuke guys, hari video nakoze nakoze video kuri YouTube channel mbabwira uburyo mwakoresha iyi application, muze muyirebe, dore ngiyi imaze amasaha 5, muze munayirebe. Ariko guys, mbibutsa umuntu wese ufite Facebook account anyandikire kuri iyo namba, ndaba nasize muri description no muri comment ya mbere, ubundi aze yibonere ku mafaranga. Guys, niba uzi ko ufite telefone, aya mahigwe nagucike, aya mahigwe yo gucreatinga email bakakwishura nagucike. Nuvuga ngo ntago nzajya ngusobanurira mu buryo burambye, inbox nta franza kwaka uko nzayaguha, kandi ntugire ikibazo. Izo email ukimara gukora email uhita ukora remove, ukimara kuyimovinga bakaguha indi, ugakora indi gutyo ugenda ukora email, nzajya musobanura inbox nkwereke uburyo bikogwa mu buryo burambuye. Niba wumva uri interested ayo mafaranga wayakore. Guys, imagine gukora email 10, gukora email 10 bakaguha 2,000. Imagine gukora email zigera ku 10 bakaguha inote y'igihumbi, ko zose ntabwo ariko zibarirwa kimwe. Hari izo baguha desa, hari izo baguha igitano, n'izo baguha ijana. Iza make ni ijana. Guys, rero niba ushaka gukora amafaranga, ayo mahigwe nagucike, guys, nyandikira kuri iyo namba ya 07 3 3 urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video, iri kuri WhatsApp, uyisange no muri description ya mbere y'iyi video. Guys, kanguka ukora amafaranga online, hari amafaranga. Guys, ku bantu bashaka enjoyinga life, nabafungurira TikTok. Ku bantu mukunda comedy, abantu mukunda munyihangane kuba namamaje bitari ngombwa kwamamaza ibintu bitagira aho bihuri. Abantu mukunda udufilme tu romantique twabakundana dusobanuye, nabakuriye YouTube, nabakuriye TikTok yitwa Uziyeri Empire. Mugende mu following kuri iyo TikTok yitwa Uziyeri Empire, murahasanga ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Nakabaye narashakanye na Satani no kugira ngo nshakane n'umugabo umeze nkawe. Ushakana na Satani? Guys, muri kubona ko nyifunguye mu kanya, ntago irazamuka, naho iragera. Ukubona ko iki hasi cyane, kubona ko ari like 2 0 followers nyicreatinze. None aho urabona ko comedy ya mbere yagezeho. Mugire gutya, muze mu following. Guys, muze mu following, mucigikire YouTube kuri TikTok yitwa Uziyeri Empire. Hagiye kujya hacaho ibintu byinshi, udufilme dusobanuye turi romantique ndetse na comedy. Guys, rero muze muyijoininge mu side. Guys, wibuke kunyandikira, wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel, wibuke no kunyandikira kuri WhatsApp. Aya mahigwe nagucika, aya mahigwe yo gukora amafaranga mu gucreatinga email, abantu benshi bari kuyakorera hano bakayabyaza amasaro. Nyandikira nkwereke uko bikogwa, nkuyobore inzira, kandi amafaranga yawe wakoreye urayabona step by step, uyakira kuri mobile money yawe account. Guys, mukanguke online. Hari amafaranga uko umuntu yabwira mukagira ngo ni scam, ibintu byanyu byo kuvuga ngo scam, ibyo bintu nimutabireka muzaba mumbwira ibintu mwakuye muri scam. Muhora muvuga ngo ibintu byose ngo ni scam, ibintu byose ngo ni scam. Guys, muzambwira ukuntu byabagendekeye. Gusa guys, mujoininge ira TikTok, izamuke, muyisharinge amavideo gagiye kujya gagiraho, kugira abantu bashaka kwishima, bashaka enjoyinga. Gusa aya mahirwe yo gukora amafaranga kuri email
nagucike guys, nagucike pe. Aya mahirwe yo gukora amafaranga mu buryo bwa Gmail nagucike. YouTube channel yacu nk'ibisanzwe haracyari Uzey Tech Media. Liking iyi video, subscribe, like, share ndetse na comment. Bye bye, mutazacikwa na video z'ubutadure inbox mbasobanurire byimbitse, mutangire mwirire ku mafaranga.